Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa jamalifu doomba Mwenyezi Mungu ikimjua wanono hohanza rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarjan lejo kana heri duniani. Ajan leko usiku mtukufu wajana hunra leo. Mfungu tsumu njema za kubaliwa ya risamihi madhambi yatu. Wa alaikum salam masur mama Nadia. Wa alaikum salam harusitina. Mwenyezi Mungu ajele kumala nikao domlio. Mshilo wanono ganyu wanono rani reze fami za hanyo ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarnike taufiki yamnike ni taufiki ya jali haina mwanadamu mkomori ujunro haina vahanu ike haisheliwa mnono game nono rai refami. Wa alaikum salam nola chiko watukufu wa jamalifu comme d'habitude et je suis au sujet vraiment consécutif. Wakati kao wanadamu wengi wanikao aminifu ikao kwa tutimize miadi kao doanikiwa iyo de heli ya hatu swa komori serar kwa utimize miadi serar kwa utekeleza miadi na mpartage ye video nyuandu kao msamjia ili wanadamu pia wanjie wakati kao wengi wafikiri katila mwapuaze nyile hafoto na litu ya vano na minjapua ilanso kwanza nteste noneze komantere lilijokaya ikaipasa nipue nje nipue shanja pua zenyile za hangu. Oui harusitina. No njapua. Nada mungu afikiro kati pua. Wandugu anga wakati pua. Wandugu wa komanteo. Shanja pua. Ilansu kanza none nifanye statistik. Wanadamu waone ukaye katika kati pua sava. Banu njapua zenyile. Alaikum salam koko. Njapua chabon juste bon. Snap, tu peux faire comme si tu as levé les cheveux ou tu as coupé les cheveux. Boum, madame Amirima di karja poazenyile wakati kanga amino karu poazenyile wanagwa jorambi watlawe ze suranga jo shangaza watukufu wa jamalifu Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwiso mwema alimwambia ni ce sujet kado lenizo e ujoka ujibiwa yabaki e utujo jibiwa yakite live parce que gardia samru forcé. Mimi arumaze message za hangu e katsono komanteri ya kariboshi mitson bloke mitido ezite. Wa alaikum salam mjana heri wakati kao ze message za hangu ntina bezu ya maabone contraire gami na bezu ni vunguze wanro watu partage ndo vunguza ndo wa supprimer wenji walau muoya ukaya turamu c'est pas bien huni supprimer huni toa bon mimi kama tiranduma gamjordi tsena nambi mitido drage wanro almo konti yangu wa messenger mitido afiliha na wanro. La plupart ya hanyu siwi chiliana chamiti do hafilia salut bonjour patati patata non je suis dans mon coin ya wemlika ou tujo partage ya wontina wonandiro homtowa harmoze et ma ami hangu parce que c'est mon Facebook wanadamu gwa wenji sava mama hishima wanadamu gwa wenji na ngwanzo no ajouter ngwa wenji wa wanzo ajoutewa ya bo mimi ho supprimer mluke na kala dizata wakati kao ya pas de rendement mitido hadisida mina ni sur messenger désolé ni wandunda mimko ni dunga gamjuka mikado hadisi wakati wangu pia mikado urenga ni partage na mina wangu mikado urenga no njia na bakaya ngam partage ngam hadisida mina wangu mitido afila no mlonda ulia meonvia Chamikado hafilano kaza obabu foima na mshi, je vais essayer de la draguer, c'est pas mon truc. Waongo combien? Gwao 995. Walona bezo ikao wao wakomoru waruvu. Wao wakomoru waruvu. Sa wao gwanzo wanjie aruma ni wa ajute. Bonjour Fatima. Haini njo umona hanjia banu. Kadia partage de utsuenda na msuprime me konti yangu. Y'a pas de souci. Kama miti mlika utijihantu kaya mdo hadisi damina wangu. Miti do kantine drage wangu. Nwambe ukaya jojo. Non. Heni ulo ami wangu ami. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire en privé. Non. C'est pas mon truc. Yabo ya utujo partager. Na unaka hanjia yabo. Notre mtowa. Ba inuti page. Lona besoin wangu wa abonné.
juste gamina besoin ka garambao e mahadisiano wandu ya partage wandu wanjie mdora mbokaya yotsinje mahordana naye wi jazila imam salam sujai atumani yotsinje mahordana naye yo demana mimi turam njuma bien ukaya j'ai besoin que vous partagez parce que tu dois partager ganjom supreme oui Abu Daoud Jamila wa alaykum salam haukaya wanadamu gwa wenji wa komoro wa ruvu hani mrigena besoin ni majute tujo majute banda ye 5000 ngiyoda itimu ye 5000 yabo haini tujo partager ganjom supreme wa alaykum salam El Haddad Muhammad mtukuf watukufu wa Jamalif garendao haruma eze sujets za hatu comme d'habitude mabeza sujet lonizo youlo content ya baki ya suivre youtso content ya lawe inuti page mimi notre bloc waize commentaire fantôme ni makaseti watukufu ngasina sujet mbili sujet nzima ikao mwanamsho hatu maore mzuani mzazaha mzuani mbabaha maore ikao mwanamsho hatu ihalolwa ni kalboshi oui c'est ali mon frère respect halolwa ni kalboshi karamba kalboshi duanro umewa peu ikawe ezajiri ezafanyishiha izorongo zendanai za unukanai za consecutive ikama na mewoi yo julhaniha izo ikaudo yafanya wakati kao ngwanzo yambeti ndaye sha ezlizerongo zajiri mrungu rambukaya emana mewoi ya zifanya daye ni fami hadugana dene mrumshahe uomzazahe mzuani mbabahe maore ikawe mwanamshawodi yamnika makartasi en tout cas wa udiro e mwaname rahakati na séjour ya 10 ans undo udiro do kayango hajinu se chafua oui bonjour mzembaba lashmi salut mon frère DJ Sai longue vie à toi et ta famille watukufu hadungana daene mrumshahe housi hakomori wakati kao wende waoneze fami pour la première fois no msafara wa mwadu wa hemru mahahe wakaudungana wase komori wende hula wabali ya mapesa ya he vakansi wabali ya mnaria di mwaname dafanya mbango dahoni hauke mwanamshe wehi hawaha mayoti e mwanamshe wehi hawaha nzuani hohandu zahe hawaha e yabaki de mwaname hadungana daene mrumshahe husakomori wende ohanduza hahe mwaname haukaya ngazija yuhodu handuza he mwaname wa alaikum salam mama Nizar ma soeur wa alaikum salam Bakar Nesrin ezajir watukuf do ukaya hohenda ye 4e jour à 5e jour ezinruzahe mwanamshola reze passport za ho wanao waili re passport ya hemrumshe remnariali wa hemwanamshi ya balia rembaiza ukaka na dhahabu ya kumkobani ya ubalia wavunziliwa ye nyumba hoda honi handu zahe mwanamme yezinruzahe zirengwa ye mwanamme passport ya heke jarengwa ye mwanamme kajarengwa mbahinru shemrumshe ya rengiwa abasar zambao umanamme gamumjuo uwo mrundami chanja kaujua kandaye shawe mrundami swafi ikao hasahare je faransa haratse mrumshahe mjeni ngazija ewanduzahe walonzuani di wakausiha ngazija wende wahafili hene mwana hao wanze wafanye namna ho ambasadi wakati kao ye mfaransa o wana wa faransa emrumshe mfaransa emrumshe haibiwa ze passport za howana harengwa ye passport ya hahe harengwa ne mbadhabu ya kanyo omkobani harengwa ne mnaria di kaudi ya kanyo nana nguo za howana zirditse na zirengwa ola mwanamme hohima ya himile mrumshaha bade mrumshaha yedi ambali ya usangazija yete mrujongazija ola mwanamme hajihundu hapashia harantse mrumshe ngazija waiti mwanadamu shinu inyama désolé hodea hauka mrukadorenda mwanadamu inyama shale kalimati litowa hauka wenye mwanadamu wapeu e mwanamshe heli ya ile zangolezo ya ukaya inuku ya hemru mahe nefami ya hemru mme ili haumrenda nai gawe na sejuru ya ena kutujifikiria undu sejuru ho wanaha enna bo cinema wa alaikum salam nel lili bo cinema gawna sejuru ya enna guhonti abo ka hovoko e mwanamsho wo yoro je hunu faransa uliyoba kidawne mrumshaha asuvlu watukuf tulamu yewe hindringo za couple gamjo ufa zero gamjo gamia zero sha wallahi karna uransi zembizini zidovira way mwanamshe mkomori way mzuane maori ha merite le respect ha hulende njema bidi umanzi
umanzize, umrespecte, shaboshonga ipasi, uhadalo akili, wemgulo na séjour ya ena, gojo urende mwanamshe naye. Watukufu yo de premier sujet. Deuxième sujet, mzazaha kumkomor, ya leze mwana hahedaye na bledar, yekaramba bledar, waonda siraja nyumeni, ikao waelewa na yendola ni mwana hahe hazalarmatino, hamumbiza na mwana mme. Badala hamumbiza sha, mzaze wa shuhuli. Mzaze ikao yohanza kemarengweni. Mzaze yohanza yafanye zwanyanya wafanyao. Hambie mwana mme ula ukaya, nganjo huloze mwana hangu. Ubakida wena hata mtume ya maisha ya hanyu. Ika uhunuye sejuru ya haho, nganjo kazale dati la ho kumbi. Yawe mwana mme hahundwe loto. Hauka yoti de heli, ho winjo ho wazazo larmweti nwafanya ho. Wahadisi waelewana, mwana mme avasa hasange na ye sejuru, ngufanyo hazi. Hamanipile mwanamshe kumkuwa, watifanye ukumbi. Na bala wahadisi bada sahunda sejuru, waelewana wakaza le dati bientôt. Ola mzaze, ola mwanamme, hapara mzaze mwanamshe, hambadamine mrumsha hangu, rielewa na risifanya ukumbi, jenende rafanye iada. Mzaze hamba ukaya iada, iyonja iharaya, sharielewa na niliwa embabika udo napata, ija ngwabuka mtufanya. Ola mzaze hademenaje ihoyakaya, harejei hajahanga habaki ohahemwa nahe, nemrumma hemwa nahe. Eya boya ni parando, eya ni para de mwanamme, nemrumsha hahe, kumkuwa warefuze wambia mzaze kwa tufanya ukumbi. Sha watukufu, siambie mwanamme nemrumshe kanywa na damu wapeo. Nywa na damu wapeo. Ça va se savoir. Watukufu, rare jaja almaze suje za hatu, zodeze suje lonizo leo. Do mwambia nya ukaya mwanadamu ikajabenu, hano mwanadamu ikao, na domo na boulevard national, hunu Marseille, ika mwanadamu woi, halatsa ikartia hahe, ikao yesuranga mwiwano, yinu do undo unono, et car oui, Fazak Isaf, mon frère, boum, longue vie à toi le Marseillais, le vrai Marseillais Fazak Isaf. Et mon adamou yo para Abdou Yusuf, ikao juzi lifanya undo unono, ngajokara ngialata, ça sera très difficile ou iparisa, yom paka yafanya namna hata yalatwa katingia yunga. C'est vrai nabuhan, gawanaume wamerito wabaki uhandu zao na wanasho hao, watsende walola. Ikayo hamba Abdi Yusuf. Inde karti, wale wa Debussy ya. Inde karti livru aya. Ikawo rijohanze mwanamewoi. Ikaha uno message mwipartage. Wale wa mwipartage, oui Hassani Naswif, ta raison. Mwipartage atemanya swoi Abdi Yusuf ya jiarenge. Ye karti. Olewa, yahahe, ya livru A, nane carte de bus. Yahahe, nana ounono, inu de aide médicale. Ya jarege carte ya yuhambo Abdi Yusuf, ikawo mjiwahe kujakazi wa banu, ya wakana na ujwa uvumbo mji, ya juhamba umji ngwa juwao, haunga mrambu wao, shuhambo Abdi Yusuf. Halata, ye carte yahahe, carte de bus, ye carte bankeria ya livru A, nana unono ya ujomona ya mwambie ya kontakte tuyamu. Na ni mwambie ni watukufu nyonsi pia wakomora. Gamino anadamu wenji watogo unipara unambia walata za makirtasi zahao. Walata ze kirtasi zahao. Na mkera dhanda hukana baraka. Wenji wani mletero hombi. Mimi tijitoli yangami bana. Ya ujorondo wa kirtasi za mkomori na bale ya nere yebe mwenye ngujozi parisa. Ya ujorondo wa kirtasi za mkomori. S'il s'agit séjour, s'il s'agit passeport, s'il s'agit questions extrait, livre de famille, tout ça, na mnibadi yemnere yebami mingamjo zambe owenywa jwa zirenge. Bangabu wanyanyasi waziparisa watungo uzineglige uziranti. Gabu wanyanyasi yalate séjour yahe yalata na ezekirtasi zahe. Na questions za unono. Ika uzika yabo. Kajazirenga saa ziranti hasomwa marabu ulona taxifone. Nabo huramba kawe mkomoro. Ni pale mitura mujeunike kwa mimi gamjufanya temunyazi parise. Rahana urenga uzione uziparise. Uzihentize mwanadamu tunata uzentize mwindi. Ye mwindi woni vile yabo. Alhamdulillah ya unijua. Ya nambie mon frère tu ram ça va tu vas bien. Viens voir c'est un Comorien.
yanone senuruka ola mkomori yanabe we mkomori de haziwono hazivuru zaban uli ya uziranga yajia nambi ezo hate mwenye jazi Paris alhamdulillah ye mwenye tim Paris wasina urongo wa rezo soso. Wa alaikum salam Fatima Ahmadi, s'il vous plaît na mreti zero hombi onda hukana baraka ikam Paris zekarti za huwa nyanyanyi ye ujula takirtasi dossier na mnipare mnike ba mimi gamjorongwa ye mwenye jazi tahe rahana uneglijo da hukana baraka mreti zero hombi mreti upeu da indisha suga mnyezi mga piniso yensi hatu do ukaya wei mitsi manza uzinza mkomori na tizihunre haini mdwa heya ni bahate ya hahe wabda hukana baraka mrenti upeu mwanede Muhammadu ya unekirtasi za mwana mkomori uli ya uzi konserve na yungu ni juo mimi turamu unipare unikezo njeni rongowe ye mwenyezi Paris shangoroti za kirtasi uzilawe uzihensize muhindi ya muhindi wola ngiado fikirukai aitura mwe mkomori na nimpare ya jazi woni yedano nisiza kirtasi zirenge ye mwenyazi Paris na bala mkomori hazi Paris as neglish na rense rohombi ba rohombi keza ya lulu rohombi yauza ya nkutsu na muumwi wanda hukana baraka gamjoka kazi na mjiviani kamtsi konta la plupart ya hanyu mjohanza hobwema tumtsinu one banu mwambilu ale kiesili si komori she mwenye riziki mnyezi Mungu ye mwenye riziki mnyezi Mungu Mwenyezi Mungu na pwene sharisha wanadamu wapeo. Watukufu ngarunda hormaze suje za hatu watina taulata wakati. Gasina suje mbili. Ikao ngaritonde rije hosoni mwe mwana mshohatu maore mzuani. Haukaya kaitina. Zodi zo wanji mfikiro kare la kovo la kweli. Wanji hanyu kapso vano vredil. Gamanzao ni puweze nyile. Na mnambi baga mjeda na pekovo. Eka izo manzao. Rahane janjaro meze suje. Eka kweli izo manzao. Gamanzao kweli ni puweze nyile. Ni pekovo na mkomante hapo gamjopua. Dabime katizi hati dabwe wahangu. Unanzo yambangu jibwane zenyele zinu. Sheka ni wenji monokai kamtujiviwa. Mfikiro kavanili nukovo la kweli. Na mnambi ni puwe gamjopua zenyele pia. Eka ni wanadamu mlo ya mlo wenji. Aukanga mjoke makariboshi wangwa John Deere, wangwa jobe zwanzao, shanga mwabenyo damu ikawa mlio abuganyi wenji. Eske gamanzao kweli ni puwe zenyile mprokovo, ikama mbaye ni puwe nga mjopua. Aukaya mbesenga sitabisha wenji, olewa. Dejanga bu Ahmed Ero, wallahi yo jalubu Ahmed Ero. Ahmed Ero gwazo ni puwe zenyile, desinga wena pale. Oui salam mama El Hamid. Watukufu wa jamali fugarjar maze sujet juste pour qu'on puisse rigoler un peu façon garjo kaze susingizo zinji wale wangabo ambani tipue ngabo ambao tipue owenji wambao tipue maraba menji au kaya mimi wenji kwa fikuru kabani zenyile tipue njapua wale washa juste on peut rigoler ya uka watukufu na rada maze sujet za hatu bwana ma Ahmed Ero watukufu wa jamali fugarjar maze sujet za hatu ok juste 10 minutes. Ah ok, ngabwambale kovo ça va pas. Maraba menji. Ok, amwishi le petit a parce que de très important. Ode nuone ye jiviwa ya banti puwe ngujiviwa ne zenyile ne zendevu. Akago jona wandu wakanende vo urazi hata kwa tsanza kwa joba ha ulamdumdu hazi seria. Oui salama chef. Watukufu ngandar maze sujet za hatu. Bon juste le kazari tsehembabi rigolembabi. Aukaya andizo kena tu parjo kiribakivani na usiu. Watukufu Mwenyezi Mungu analiponesha bonga jo 2026 diminue kaja wakati wanza mona Mwenyezi Mungu analiponesha ngarandu ce sujet ya hema na mshohat mgazi mzuani maori. Merci madame Ahmed Ero. Mzuani maori ikao si uamini si ukubali zenje marirendo au wanasho watu wa maori nani wanyanyasi wa maori si uzikubali shake na utsonga ka errori za hao kakarizamba ekangabo nusia hao wafanya error. Wi salam rahimina watukufu wa jamalifu putain putain une minute.
désolé watukufu do ukaya rimwambie ni ukaya wewe mwana mshohatu ikakana ula wakati ça va aller vite parce que manzondo inafanya nongozi nji mwana mshohatu maore mzwani ikawa mwana mshohatu woi zembio zahe ya zenda hazawanahe hakana wana wararu yemhu uonge mrumduhazi au kekaraba mrumduhazi wati mizi 18 rangu yabo kajazaya hajadola ni mwaname mkomori utsona kertas mwaname mkomori ya mlola utsona kertas walolana wazaya banda wazawana waili mwaname hajahundu séjour ya 1 an waunde séjour ya 1 an mwanamshe wahundu mnariali banda wahundu la mnariali wahao wagardo la mnariali wafanya d'une manière comme quoi yadungane dene mrumahe usa komor banda wadungane dene mrumahe usa komori yika obligé ya unjile mnariali ne yabalowana ya se ngazija woi halekeza ohao maore hawahao hahe hawaha ohao mzwani zilazo nsipia hafanya haranti komkua yaonese mahaba ya hahe daena yemrumahe hosi hakomor mwanamme wei pour la première fois ya kausa komor yuodo msafarama do bada hundo séjour hadungana dene mrumshahe wasihi hula komor banda wasihi hula komori ngazija kajeda nzuani shahajili ngazija hoenda hula wende wakawadzima wafanya hani za ufanya komkua yemrumshahe waye yemrumahe ili amonese mrumahe ujisa ola mrumme watukufu wa jamalif hosia hula komori mwanamshe habalia o wanawaili hosiha wende hata wajewa rengwa wa aeroport ya Said Mohamed Ibrahim wedo mjina hema wende hahema namme haukaya yinu migamvumbo shanga joka moroniyo inji mwanamme yemoroniyo inji yode mana ni vumbu wao mira ngiyo minji mwanamme meumjua eza jiri za fanishahinga hohenda hula hakadeni mrumahe troisième jour la quatrième jour ho juabo klasi kwa jaona umkoba ulona ze passeport kwa jaona umkoba wakana ze kirtasi za hedono wana kwa jaona ila mbadhahabu ya komkobani kwa jaona mnariali mwanamshi abadia di troisième jour ne mwanamshi la honda huaduza emrumme baada mwanamshi kwa jaona zinru emrumahe kajarengiwa hata kajahibiwa hata problemu njia mwanamshi amenyesheha katsona zi passport za wana katsone passport yahe hajua hata fijo hamba ukaya kena ukiri wakati kao ntujua mwanadamu ya njahunu mruhindi mrumahe hamwambia ukaya hapare fami hawamjilia ye fami wabasi kasujua eva numwizi hanjia ndani harenge zingu harenge mkoba hema namshi hatsojwa kondo mkoba ulonaze passport lobwarongo mkoba tuwaze passport uhensi bavuni wikinaza tuwaze passport uhensi bavuni shahulongo mkoba wazimane mnariali ya kabala wazimane mnakiba hema namshola wazimane passport za huwana ha evada nyongo nzendeza harenge na valizi ya kayabo mwaname kajarongo atahinga ola mwaname bidia shuhuli yefamiwa shughuli wajuhezi wakazi kaja wakaza kaja wafilisha kwa jakoza namba kwa jakoza hinga wafanya sambla sha ebanu wanadamu waili wakaye mwanamme waizi nupi haprepare dokaye mwanamme izo ya renda nizo yafanya kaja onesa ubinadamu na unanya shaula mwanamme oluye ya ujuha watsahi mazarifu wambengwa suma uhitima ili wafanye presyo washangaze ola mwanamme hajuha nguroho yenda zahe yozungulia yenda nizi planeti zahe mwanamshaba kivala katuje vakasa henge vilaoje wala bala mnaria iliye mrume ajafanye mbarugoda honi mrume udona séjour ya enna wahunga mrumshi ya husikinia ya hwanza ya hwanziza eza jilihindri ola mrumshe iko obligatoire ya pare famia ya wambie hula nzuani ola mwanamme hamwambia ukaya ekai pasa pare famia ho ya boga mjupashane dezangu ukaya kutsuni amini kutsuni ka confiance ola mwanamshe hamwambia ukaya ewa gwanzo nsipare famia hangu na wewe kutu hafili hanami wewe kutu shuli hanami wewe huafili hangu tsunguru hawende zao engoro hawende uzungule wende huo wanzao na bongo joke wana hangu ze passport zirangwa mime passport hangu irangwa mnariali na kana ensinaye ola mwaname kajafilia haini mrulo na upezwa matsogura boke mwaname zila ha prepare de ne famia badinga bwana umewapeo gabwana umewapeo mwaname hosubuti ujuhi ufanye upeu na rohombi mrumshe ya hunika kirtasi ya hurudia hubali pour la première fois nsihe vacances ya bali na mnariadi ili wanda fanye mbarongo hanyu udugandile mrumsha hola ne mrumsha safanyo hao habaki hama haba ya hona uende wa mrensi haruma tambu na problemu ya hibiwa o hanyu ujodu hamba hanyu tidi warenga ujuamba kuchojua finalement ya pare famia hahe wasengazija ili wadi wamsaidie we mrumme ujihunde urenge avyo jiza honu farata wallahi na Mwenyezi Mungu bosinema on se connaît bien tu me connais bien tu me connais bien tu me feras rien car julana urangu komela taujamanga
kuna ushida unifanya hata marongo we mwanadamu wa peu Mwenyezi Mungu katirabi nawe wetingo ikaubidi ubakishe ngazija hate mrumshaho yaje shefa miahidu akausia zuda tahi taratibu hate mwana hao wabali mwana hao ujaani watahi taratibu undu wafanye lese pase hawodu ambasadi wadu wadungize procedure hate mwana hao yaje hunumanga wewe mrumahi ujua ufanya upeu na rohombi usubuti ujuhe uretse mrumshaho ngazija mrumshe mjeni uto ujua ngazija ujeza ho hunu Faransa ngufikiri kama huvuko sejura hoyo vuko wallahi kujavuka ne sejura hoyo sejura ya ena mwanamsho huyo jahunu nguju jazambe izu amrenda nguju jazambe izu mamfanya daone fami finalement fami yaha gwanzo ikikama tsindao gwanzo haru wasome hitima umwanadamu wa peu wetsihingu uwo unyama yidmanaba we nyama dezolele kalima uwo unyama dizo we wafanya izo gabwana da monja twanza rizambi banda zindi zetabia walonizo mndu mshemjeni wa mndu mwanza mndu hamanziza woi hawanza huni kama kirtasi habalane zemaliza hai wedu wafanye mbarongo hanyo habalane zemaliza hai wedu wafanye mbarongo da honi finalma izo wakauja jowrade mndu mshaha do hunda wedu wa mpuli wandu da muhibi yezingu wa mregeze pasporo kastu shughulisa shangu chungu jowo da maplage wabuye itse vakansi yao watine mndu mshaha watino wana gwaba mndu mshaha gujoka hudunga mwende plage gujoka hudunga mwende ndahu na deja hasa ngumna rali yakanaye dejange desespere yana twef zindu zuwana imakababa na tsonza rizambe zindu jema bibio na tsonza rizambe zindu zuwana da mwapi wana tsonza rizambe mwanamme hamanda wakaubidi gamtsongo uri menya sirabaki gamtsongo uri sijini sirabaki gamtsongo uri klia harmatambu sirabaki haukaya mredi hama vampire gamlau wanashwa wangu gamenyo wanashwa wangu kuma mwanamme mkumora juko amini wani mwanamshe maura kuma mwanamme mkumora juko amini wani mwanamshe mzuandi wakati kanga wanadamu wajile de mavampire mwanamme hamada ugono kabusa hundu Faransa sejuru ya ena gono de mrumshaho nae finalima hurengeye biye husaujaza hundu Faransa huratse mrumshaho ngazija daine wana ye famia hehe wajuhe wahafili sha olio ya ubake uonisi otukivuwa uonisi zetambuza uonisi zongoli zabili shofanya nguza kiupeu we mwanadamu wa peu Mwenyezi Mungu katira nawe Mwenyezi Mungu ujo kupinise nane familia hao wanadamu wa peu kamtina hatamba roho kamtina hatamba imani ndojo kwa mwanamshi yarede mwana hanyu njema mwana hanyu hakama kloshar mwana hanyu hakama jiru tijije hajani kwa sejour hajani Faransa gamledo peu Mwenyezi Mungu naliponesha finalement le jiru linili juhali jaza Faransa liratsembu mshena wanangazija yabona mnaje mwanamshasu jomba zinu huprepare daone fami huprepare daone fami yana reali ya balia zinu habali ya jahufanye famia hajaji ya urengeze famia hajaji ya huwashi hajaji ya kurende ngozi njibo dada mwanadamu wa peu t'as pas de cœur et famia hinyo nadamu wa peu imana navumbwa moroni wa mji mhu walomira ya minji watukufu gamuda wa deuxième sujet parce que gamanzongo Mwenyezi Mungu anaponesha aukai sujet yonga mjoi détaillé dada gamina zinji za ufanya gamjuzia d'un peu de temps shanga mjordini ile jeitsena gamjurejeze sujet mbili zini deuxième sujet nzazi ya loze mwanahahe ikawe mwanahahe ya mloza we mwanamshi ya zalwa baada hamloza wafanya tout ce qu'il faut kajalata wakati shamubiza mwanamme ikao ya mwanamme waelewa na ukaya na magali mzazi mmoja Mwenyezi Mungu amba madoka Mungu amhubizone mwana hangu ikema ishahami ya tsanganya uhungu sejuru jifanya ukumbi danga mjokami mzazahe mimru wa ukumbi gamjokami mzazahe mimru wa shughuli gamjokami mzazahe mimru wa ambiance yabodo ukaya tsipatsa gamazoliva yabo mzaze mwema hajabala haloze mwanahe ni mwanadamu wala wafanya ila mabizoda honi mwanamme arage mrumshende zahe wazaya wanawaida mwanamme ajamu sejuru baada ya sejuru ula mzaze ngulungu wambia ukaya fanya namna ile kazo siku wa hukumbi wakaza usiku wa hukumbi baada wakaza usiku wa hukumbi ula mwanamme hende hamanipilo la mwanamshe mrumshe baada mrumshe gumanzo amwambia naruzie ukumbi gajofanya gajula na komori ba komori de na maana ula mwanamshe apara mzaze kama mama on n'a pas besoin de ukumbi damina mrumma hangu n'importe quoi ula mzaze hajunuru hahama haransi harajehu hendo hahimana hende habaki ngulalo hula ya wambia ukaya no sati ramba usiku ketubidi limenye usiku wabidi lolani ketubidi limenye usiku wabidi bumana hangu njeni nionesima bani hangu relewa na ukumbi ola mwanamme nguni paro mimi turamu ya nelizo kabutura nzaze mdu mshangu mwanadamu wa peu hajanduza ni mwana hahe ngasibanu ngarishilia nao hajahunu dahoni hangu kwa nzora fitna ya limanisi watu fitna zongu manisi
hunambia ili natake mzazi gina haki mzazi gina haki haukaya mzazi kajafanya jozazo ndo jina wanda wafanya ukumbi wa dungu sha usahundwe maisha usahundwe sejua accepte kubali ranso upeu zebendu mzazi umrede mzazi wona ujodo ni para ulamba amzuka hunikaki tsina kaunikata haki mzazi gina haki mzazi umru wa shughuli gukonte yalibosome mwana hahunika maisha hahukubala ulule mwana maisha ho yakili bali maisha yakili usijufanya upeu usijufanya rohombi yerohombi ya hindu wa upeu wa hindu puko ufanye helilo zamani ufanye helilo gufanye lo na mnaje ujodo amba ukaya nono kena ukilibotira mubi mzazi hajoda huna janmene dola mzazi kaje jamenye dola ntimizibu kalbosh yemiadi himzazi la hawanza kajafanya jozazo ngajina ya jamba ukaya fanya tuwe mahali au fanya ukumbi langu watukufu wa jamalifu hauzie message ya ukani ngamjordini ilejei usiku maudu ni detayendo pasoga manzondo hinga minahazi do mwambia ni ukaya s'il vous plaît bo makarboshi na mke wanada mwa urenda na njema be mzazi wei hawanziza weti mzazi wa peu wei mzazi wa roho njema wakati kao kajawambia ufanye jizo wazazi wafanya hao sha mzazi amba ukaya ngamuhumbizone mwana hangu eke maisha ho yakiri useyabo mje mfanye wa ukumbi maisha yakiri usahundu sejuru ngwanzo subie mwanamche mtifanye ukumbi mwanamche ngu hanzo hakukubalia shabuga mderanjo mzazi wa upeu watukufu hauzi ya banga mwanzone de malamunji yesuje inu uyo nzombili garjo uzireje tampaka de yabo boom longue vie à vous aukaga mwanzongo ngamna ngozi nji longue vie à vous garjo le jarma za suje zinu shadu mabia nyakaya zin suje zilo très important garjo uzireje il détaille en 100%. Boom, longue vie à vous, Inch'Allah. Gamjaba tulamunge presse, winga mi presse. Wakati kwa gamna ngozi zanzo zifanye gamjole jeze suje zinundro. Haukaya